드링에데 가감 시슈게 생계 상마라 천기다 히디레슈 디네 테라 텐상아란스의 포사 모사 부구 춘춘소 앙당라 데스토만나 구기도 데손자녜데 앙당 러비 자베 타담 나란수 진데낭라 앙당 러고 중바이나 뒤쳐출라도 그주바 디 나란수 낭라 창투그레 대송자 예쇼에 나고 용체 디 앙당 디티 디네 다 암조 년바സം 비디오 말 페나 숨주석께서 라베나 가져 이메 하고 그기 열바 딘데 용바 손자 칸저 아와당 세모초라 쇼게 셴바다가 탱직 디타 주로나 테베니 녜데 벽에라 페나 니슈자둘라 가서 26라 카리스라 보레 디 라바 마세 테냠도 니 앙당 디 뚱기 인지 앙당 프랑스 신기 열바 대송자 디네 카싱에 대 숨주 버들라 차바이 다 드링사바 카르스는 숨주 소지네 죽주 버들 사바제 대송자 다 파마초 자상 쿠테 셔다요레 디네 마선자 파나절라 부기요 말이쇼게 야 랑바다가 다감디 시주다 주베이나 콘주디 다가 신두그레 부구처 년제 정투비요레 미겜바이나야 년제 저기야 데스카레 카보르바 아니 예세리 아스티 마일레 티사마 시가이 सके थिए र आज म तीसमा संक्षेपमा भन्ने छु त्यहाँको यो अलिकति विस्तृत रूपमा म बताउने छु अनि यो अब यो नम्बर जुन चाहिँ छ यो लद्दाखी सिक्किमिस यल्मो डुपा निवर सबैजनाको यो नम्बर हो अहिले सिक्किम एक्चुअली म यो मेरो स्टुडेन्ट यहाँ आउने स्टुडेन्टहरुको लागि मैले सिकाएको सँगसँगै तपाईहरुले घरमा बसी यो सिक्नु सक्यो भने कुनै दिन तपाईको आफ्नो भाषा सिक्नु पर्ने जरुरी हुन सक्छ त्यसैले गर्दा सुनिराख्नुस् है so last time I taught up to 30 so I'm going to teach you from 30 to 60 and this number is used to all the Himalayan ranges starting from Ladakh in India to Arunachal Pradesh to the east of India. Not only that, in Tibet, Bhutan, Nepal, and so on. So I'm going to teach you the number from 1 to 60. Actually, I taught you last time till 30, but we will have short review with till 30, and then we will go slowly from 30 to 60. Chik, ni, sum, shi, nga, tuk, dün, dün, ge, gu, chu, chukchik, chungni, choksum, chupshi, chunga, chutuk, chupdün, chokge, chukgu, nishu. Till here is easy. Chukchik is 10 plus 1, chungi 10 plus 2, chu, ni 10 plus 3, chosum, chup, shi, chunga, chu, duk, chup, dun, chokge, chukgu, nishu. And from there on, English-speaking student might find it a bit difficult to learn because we have different connectors for 20s, for 30s, for 40s. We need different connector for 20s, different connector for 30s. In English, it's like connector is T, 20 to 30 to 40 to 50 to T is the connector. But in Tibetan and also in Nepali and Hindi, we have different connector. So
now, yeah, so nishu za jik, za is the connector. So 21. In English, you say 21, 31, 41, 51, but it's not so in Tibetan. So nishu za jik, nishu zang ni, nishu zak sum, nishu zap shi, nishu ze nga, nishu za tuk, nishu zap dun, nishu zap ge, nishu za gu, sumju. So connector basically is za, but then it varies a little with each of these numbers. So nishu za jik, nishu zang ni, nishu zak sum, nishu zap shi, nishu zenga, nishu zap duk, nishu zap dun, nishu zap ge, nishu zap gu, sumju. We did till 30 last time. So now we are doing 31. So for 30, the connector is sumju so. Now the connector is so. Here it was za. Now it's so. Sumju. Sumju so jik. Sumju so ni. Sumju sok sum. Sumju so shi. Sumju so nga. Sumju so tuk, sumju so dun, sumju so ge, sumju so gu, shipju. So basically the connector is so, but it varies a little with each of this number. Sumju so jik, sumju so ni, sumju sok sum, sumju so shi, sumju so nga, sumju so tuk, sumju so dun, sumju so ge, sumju so gu, shipju. Now we are in 40s. So 40 will have different connector. Shipju, the connector is she. Shipju she jik. Shipju she ni. Shipju she sum. Shipju she shi. Shipju she nga. Shipju she duk. Shipju she dun. Shipju she ge. Shipju she gu. Ngapju. Ngapju. Now we are in 50s. It will have different connectors. So for 50s, ngapju nga jik. The connector is nga. Ngapju nga jik. Ngapju nga ni. Ngapju nga sum. Ngapju nga psi. Ngapju nge nga. Ngapju nga tuk. Ngapju nga dun. Ngapju nga ge. Ngapju nga gu. Tukju. Okay, we will have short review. Jik, ni, sum, shi, nga, tuk, dun, ge, gu, chu. Chukji, chungni, choksum, chupshi, chönga, chuduk, chubdun, chokge, chugu, nishu, nishu za jik, nishu zangni, nishu zaksum, nishu zapshi, nishu zenga, nishu zaduk, nishu zabdun, nishu zabge, nishu zagu, sumju. Sumju so jik, sumju so ni, sumju so sum, sumju so shi, sumju so nga, sumju so duk, sumju so dun, sumju so ge, sumju so gu, shipju. Shipju she jik, shipju she ni, shipju she sum, shipju she psi, shipju she nga, shipju she duk, shipju she dun, shipju she ge, shipju she gu, ngapju. Ngapju nga jik, ngapju nga ni, ngapju nga sum, ngapju nga psi, ngapju nga, ngapju nga duk, ngapju nga dun, ngapju nga ge, ngapju nga gu, tukju.
chik ni sum shi nga truk dun ge gu chu chuk chik chung ni chok sum chup shi che nga chu truk chup dun chok ge chu ku ni shu za chik ni shu zang ni shu za sum ni shu za phi ni shu ze nga ni shu za truk ni shu za dun ni shu za ge ni shu za gu sum chu so chik sum chu so ni sum chu so sum chu so phi sum chu so nga sum chu so truk sum chu so dun sum chu so ge sum chu so gu ship chu she chik ship chu she ni ship chu she sum ship chu she phi ship chu she nga ship chu she truk ship chu she dun ship chu she ge ship chu she gu ngap chu nga chik ngap chu nga ni ngap chu nga sum ngap chu nga phi ngap chu nge nga ngap chu nga truk ngap chu nga dun ngap chu nga ge ngap chu nga gu truk chu. So yo gindi ji tamang li pani यसरी नै गिन्दी गर्छ गुरुङ रायको चाहिँ हो कि हैन मलाई त्यति याद छैन यल्मो सिक्किम टुक्पा लद्दाख स्पिति लाहुल धेरै जातहरू छ यही गिन्दी चाहिँ आउँछ र यो गिन्दी सिकेर बिस्तारै तपाईले आफ्नो भाषा सिक्नुमा रुचि राख्नुहुन्छ कि भनेर मैले यो भिडियो अपलोड गर्दैछु र तपाईहरुको आफ्नै जातको कसैलाई अब हाम्रो आफ्नै भाषा पनि जीवित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भने तपाईले यो लाइक इट गर्नुहोस् सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो भाइ दिदी दाजुहरुलाई शेयर इट गर्नुहोस्. So learning number is it's more about memorizing it. You can't look for logic as we do when we are learning grammar. So it's more about memorizing it. But when you say it, you should be able to know which number it is. That is why I'm pointing you like nishu sabke shipchu shetu ngapchu ngenga, and you should be able to say it in Tibetan. Nishu sumchu songa shi shipchu shefi ngapchu ngani shipchu sheku ngapchu ngagu sumchu sofi, like this. Then that is, if you can do this, then you can say that you have perfected in learning Tibetan number from 1 to 60. So if you think it's beneficial and helpful in learning Tibetan, please like it, share it, subscribe it, and comment so that I can make improvement on it. Thank you very much for coming to the class. See you some other day. Thank you very much. Have a good day.